Setheo sa Mmabana Mahikeng se kile sa bosegweleditswe jaaka serala se se upollang bokgoni le botswerere. Mme ga jaana setheo seno se nyatsiwa thata ka ntlha go se nne seo e kileng ya bo e le sone. Go ne go berekega, go ne go na le di-competition jaaka bo leopard challenge and go ne go na le di-competition tse dingwe le go bontshiwa ga di-talente tse di leng teng. Re kopa gore ba bule di-studio di kgone go tswelela, dance theater e kgone go dirisiwa, drama theater di kgone go dirisiwa. Le fa go le jalo setheo seno sa re se aparetswe ke dikgwetlho di le mmalwa. Gareng ga tsone ke ditshupetso tse di diragetseng ka ngwaga wa 2018 tsa #SupremaceFall tseo di neng tsa baka gore dikantoro dingwe tsa setheo di fisiwe. Dingwaga di le 5 moraga seno dikantoro tse di senyegileng ga di ise di baakangwe. Naga re lebeletse 56 milione ya ka go tse dintšha ka dira di-centera tse dintsi tota. Provincial Treasury yone e beetswela pele re fa 10 million rand go re febisha. Le gona no santse re tsweletse pele ka refurbish project re spendile close to 6 million rand mare re bona gore before financially e fela tle re lekile go spenda the rest of the 4 million rand go bona gore at least le theater mo yone ya bereka. Konopi a re madi a tlhokagalang go aga sesha setheo a ne a balletswe kwa tlase thata go na le madi a tlhokagalang. Re ka thusega ra kry 100 million rand. Re ka bona re rekile equipment e leng gore it's off the state. Le fa gona le dikgwetlho setheo se tsweletse go dirisa bonnyane jo bo leng gone go tlhotlha talente e ntšha. Mmabana important mo community ya rona e thusa bana ba bantsi because bana ba bantsi mo Mahikeng ga bana bokgoni ba go ya di-universities le di-college. Ke ga bona bo Cobra Presley tshwenaga ba phomeletso ba tswa mo Mmabana so re batla gore ka moso le rona re kgone go tshwana le bone. Re ne re solofela gore Mmabana ga o ka tšhentšha wa bola go se go dumong se le sa teng sa bona sa kgale. Bangwe ba pega fa setheo seno se banela tšhono ya go ithutela dinonofo tse dintšha. Ke tlile mo Mmabana last year ka February e ne le ha re simolla go tlo go roka ke ira sewing. As a mother ke tlile mo ka gore ke bona gore ga gona mmereko. Badiragatsi ba na le tsholofelo ya gore setheo seno se tlile go nna karolo e botlhokwa ya botaki le setso dingwaga di le dintsi tse di tlang.